Ndio hapa sasa ku BCC FBN ras bandateka waka hapa iko vide donc vide kabisa general vide. Shuti bakunzi ba Rwanda News 24 ikaze mu kiganiro cyacu uko biri cy'umugoroba tugiye kubagezaho amakuru y'uburyo Uvira imaze gufatwa. Nkuko nabibabwiye kare mu kiganiro twakoze ko imirwano amasasu yari ari kumvikana mu mujyi wa Uvira, ariko mu by'ukuri nta mirwano ikomeye yahabereye. Uvira aka kanya bimaze gutangazwa ko yamaze kujya mu maboko ya M23 AFC, nubwo AFC M23 itaratangaza ku mugaragaro ko yafashe umujyi wa Uvira. Ariko amakuru Rwanda News 24 ifite nuko umujyi wa Uvira abasirikare, abapolisi, yaba wazalendo, yaba abasirikare b'u Burundi, bose bamaze kuva mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira usigaye nta mu nzego na zimwe z'umutekano zihari, usibye abasekirite bigenga baba bacunga ibigo bimwe na bimwe. Kugeza ubu ngubu na banki nkuru y'igihugu nta musirikare uyirinze, nta mupolisi, nta muntu n'umwe urimo, kandi bayisahuye amafaranga yose bayatwaye. Uti byagenze gute rero? Nkuko ejo nari nabagejeje mu makuru, nari nabagejejeho ejo, nari nababwiye ko ingabo za AFC M23 ziri ku muryango wa Uvira, ziri mu birometero 10 uvuye Uvira. Nibyo koko zari mu birometero 10, ndetse abamwe batangaza ko zari ziri mu birometero 9 uvuye i Uvira. Hanyuma rero uko byaje kugenda uyu munsi mu gitondo, nkuko ejo nari nababwiye, abasirikare mu by'ukuri ba AFC M23 bari deja mu mujyi hagati. Murabizi iyo hari intambara iri kuba, habaho icyo bita ubutasi. Bamwe mu basirikare cyangwa mu bakozi b'umutwe runaka uri kurwana binjira ahantu bagambiriye gufata, bakabanza bakajya gutata amakuru no kureba uko ibintu bimeze. Ubwo ejo nimugoroba rero AFC M23 iyo basore bayo bari bamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira, ariko bucece bihishe. Abandi rero bari bamaze kugota Uvira. Noneho mu gitondo cy'uyu munsi, bamwe mu bavuga rikijyana bo mu mujyi wa Uvira, abayobozi b'inzego z'ibanze, societe civile, babonye ko nihajya kuba imirwano haraza kumeneka amaraso menshi. Cyane ko murabizi mu mujyi wa Uvira hararimo abasirikare b'Abarundi, hararimo abacanshuro, hararimo abasirikare ba FRDC, hararimo wazalendo, hararimo FDLR. Nukuvuga hararimo abasirikare benshi cyane, ku buryo byashoboraga kuba na ramforo yari kuza ivuye i Bujumbura, cyane ko ari abasirikare bari baravuye Lubumbashi, bari Uvira, bageze Bujumbura. Nako bageze Bujumbura uyu munsi turi kwa kabiri, bageze Bujumbura ku cyumweru nimugoroba. Nukuvuga nabo bagomba kwiyunga ku bagenzi babo bari Uvira kugira ngo barwane ku mujyi wa Uvira. Ariko aba bayobozi bamaze kubona ko bishobora gutuma amaraso ameneka menshi, icyo bakoze niki? Icyo bakoze, basabye AFC M23, babasaba umwanya, barababwira mube muduhaye umwanya muto tujye kunegosya na FRDC kugira ngo bave muri uyu mujyi, bakura abasirikare babo muri uyu mujyi kugira ngo atabaho kumeneka kwa maraso. Nuko rero byaje kugenda. AFC M23 yaje kubemerera, baragenda banegosya n'abayobozi ba FRDC, kimwe na guverinora ya Sud Kivu yo ku ruhande rwa Kinshasa. Bamaze kunegosya, FRDC ibemerera kuva mu mujyi, n'abayobozi bakahava. Noneho bamaze kubemerera, niyo mpamvu mu masaha ya kare mwabonaga amafoto ku mbuga nkoranyambaga
menshi cyangwa n'amavideo y'abasirikare bari kujya ahantu bita Kalundu. Ahanga Kalundu kuri poro cyangwa ku cyambu, aho bagombaga gufata, aho bari barimo gufatira amato abajyana hehe Kalemi. Abandi rero banyuze Kavimvira mu masaha ya kare bajya hehe bajya Burundi. N'abaturage b'i Burundi nabo ubwabo bari gutangaza ko abasirikare benshi ba FARDC binjiye i Burundi. Ariko arandi makuru yavugaga ko Kinshasa yari yatanze oda ko abasirikare bagomba kujya Kalundu bagafata amato bakajya Kalemi, abapolisi bo bakinjirira Kavimvira bakajya i Burundi. Ariko kubera ko amasa yari makeya, hari n'abasirikare bashoboye kujyana n'abapolisi binjira i Burundi, nuko muza kubibona ku tuvideo tuzagushira muri iki kiganiro. Ukunguku rero niko ibintu byagenze kugira ngo hatabaho kumeneka kw'amaraso. Hanyuma Uvira imaze gufatwa, AFC 23 yahise itangaza ko seri ya mbere mu cyumweru gita bagomba kuba byanze bikunze bari Katanga. Umwe mu bayobozi ba AFC 23 utashatse kwivuga izina yavuze ko bagomba kujya Katanga bagaca agasuzuguro, ndetse bakajya no kugaruza ibyo Tshisekedi na famiye yose yibye ko cyane. Murabizi ko afite ibirombe muri Katanga, afite na stoke abikamo amabuye y'agaciro aba yacukuye. Mu bibaraje ishinga arimo no kujya gufata stoke, arimo no kujya no kwisubiza Katanga. None nibamara kwisubiza Katanga, ni kuvuga uduce twose dukungahaye ku mabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turaba turi mu maboko ya Katanga. Turaba turi mu maboko ya Katanga, nako mu maboko ya AFC 23. Ni ukuvuga ubutegetsi bwa Kinshasa nta kintu buzaba bugifite nta kintu buzaba bugifite, nta mabuye y'agaciro bazaba bagifite bazakomeza kuvugiraho. Niba baba bamaze kuba prive ku mabuye yose y'agaciro, ibyo byose biri mu maboko ya AFC 23, ubwo bisobanuye ko guverinoma ya Kinshasa none izemera ibiganiro AFC 23 bakaganira mu by'ukuri, bakaganira bagacoca ibibazo bihari. Ikindi kugeza ubu ngubu urabona Beni na Butembo bari batara bifata, ariko umwe mu basirikare ba Uganda ukomeye yavuze ko na Beni na Butembo mu Misiri imbere AFC 23 baraba bamaze kubifata. Kuko murabizi UPDF ifitanye amasezerano na guverinoma ya Kinshasa yo gukora na FARDC kugira ngo bahashe umutwe umutwe witwa ADF NALU. Ngayo nguko nayo makuru twari tubafitiye. Rero mukomeze mudukurikire, turakomeza kubagezaho amakuru atandukanye.